Ito ay kaligtasan. Bismillah. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa asyhadu anna Isa Abdullahi wa rasuluh. Ulitin ko, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa asyhadu anna Isa Abdullahi wa rasuluh. Sa Tagalog, ako'y sumasaksi na walang sinuman ang karapat-dapat at bukod tangi na dapat sambahin kundi ang tunay na Diyos, ang Allah. At sumasaksi rin ako na si Muhammad ay lingkod, alipin, at sugo ng Allah. At sumasaksi rin ako na si Jesus, anak ni Maria, alipin, lingkod, at sugo ng Allah. So maraming salamat. Pwede na kayo mo po inshallah tanggap.